Pemirsa Kerama Bali sane katanya nema agama Hindu serta megotong royong untuk nyanggera pengrau karya. Sekadi kerama pengempon miwah penyungsung pura alas arum batur sejeroning nyanggera karya pemelas pas balai pemaruman lan upacara puja wali sasih kesanga isaka siu 907 warsa kalih tali 26 Masehi. Dawek pengawit Februari, kerama pengempon sampun makarya tetaring utawi rompok, ring tanggal kali Februari, radis ngareanin sarana upekara saha ngewangun sarana penyokong upacara, para pengaya sampun kepah anutin tempekan jero undagi, jero gambel, miwa jero baris ngaya ring utama mandala pura, antuk nyujukang tetaring, rompok upacara, tempek jero batu dangin miwa jero batu dao, ngaya ring pewargan, antuk niagayang boga majeng para pengaya miwa krama sane tedun. Perkarama inucap kelaksanayang sinarengan sarang perjuru miwa kesinomon pura, tempek roban miwa dao bunga medui amongan ngias wawi dengan pura, pelinggi-pelinggi sawangunan sanilianan ring penataran pura. Krama istri taler tedun antuk ngarianin Banten miwa upekara sanilianan, radis krama lanang taler tedun antuk ngayah. Puncak karya pacang memargi ring tanggal 5 Maret, utawi pengelong ngeping kali sasi kesange, Raina Waraspati Umanis Ugu antuk kemargiang upacara ageng karya Pujawali kesange. Sedurungnya nih, dudunan upacara ngeruak ngelantur ngunggahang sunari, ngadegang pengalang-ngalang, nek tegang, ngingsa miwa penyangling, mekarya sanganan suci, nunas tirta solas, bakti caru resigane, kantos pemelas pas bale paruman, kemargiang ring Raina Purnama kesange, tanggal 3 Maret. Pura alas sarum batur kempon kirang langkung siu satak pitung likur kepala keluarga, sane rumasuk sili tunggil pura kayangan, antuk administratif megenaring desa adat batur, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sakempon oleh kramo desa adat batur. Pura alas arum taler kesokong oleh sawetara batun sendi, sekadi tanggahan gunung, Sri Batu, Malat Gusti, Guliang Kangin, Bayung Gede, Buahan, Sekar Dadi, Banjar Sabang, miwa kesungsung maha gotra tirta arum pengempon pura dalam tengaling payangan. Saha gotra tirta arum selat nyuhan, kikian, tegalingga, kliki kawan, puri kayubi, tur pengempon subak abian sekadi desa tanah embut miwa bayung cerik. Pemucuk pura ala sarum batur, jerulingsir makekalihan, kesarangin menggala prawarta kekarya, maosang, pemidabdap nyanggre karya sampun kesanggre dat becek anutin gala sane sampun kesiagayang, makesami krama pengempon miwa penyungsung, mesikian, nyiagayang upacara mangda karya sida memargi antar, medasar kegiras ngaya sane trepti tur antar pemarginyane. Upacara taler angin galang ngemit tur ngelestari yang dreste, antuk ngukuang budaya lokal krama ring desa adat batur. Humas Batur, Nguningayang.